Om Swastiastu, Bu. Om Swastiastu, Bu. Drone wenten niku. Wenten niku, Bu, di kamar itu. Oh, nggih. Jero mriki dumun utangi niki wenten tamu rauh. Ujian tamu dia. Niki tamune jero. Nih, Om Swastiastu jero. aduh wonten kepentingan apa niki? Tiyang wenten perlu niki jero. Oh, mriki. Mriki sampeyan nggih. Nggih. Wonten kepentingan apa niki, Bu? Sampunan ibu-ibu. Men kengken yang harus manggil niki. Gek itu nak. Oh, ge. Wonten kepentingan apa niki sebenarnya? Puniki jero. Nggih. Maksud yang mriki ukang ngreren api wastane iki. Kesugihan, pelet, kecantikan, berero. Niki ampun. Aleca niku. Tiang niki kan alo. Nggih. Apang cegek niki panliyo nake anu tepikat ya tiang. Oh, berarti nomor 3-ne niki. Pelet niki. Oh genten. Nggih. Niki ampun. Maksud tiang niki panghidang ya tiang awet muda niki. Oh ngrereh cowok-cowok niki. Berarti levelnya ane nomor kuda ini. Ane biasa, ane sedang, ane paling lunga gitu. Mana ane paling lunga jikuda niki? Ane paling lunga sekitar 9 jutaan nih. Nanti malah. Ada ane betenan 6 juta ada. Hah? Dua ane sedang gitu. Jangan pilih. Ane muda kudu. Ane muda 1,5. Tapi sing karuan ya jadi ya singa. Sing jamin gitu. Sing jamin. Anakmu kita ane paling lunga Bu, ane 9 juta. Oh 9 juta bener. Oh pas palanan oh Nah, di mana nih ngalih nih mal-mal gitu, Bu? Oh genteng. Nggih. Oh pang lebih meranan jero. Nggih, men ini pembayaran sapunapi niki jero. Cash napi yo via transfer niki. Dan masalah pembayaran cepandangnya pang cash ge. Nggih. Midang. Ampurin jero. Yang ten maktub cash niki. Men genggen. Via transfer nggih, transfer bank nggih. Transfer. Oh nggih, ana nicen niki nomor rekeningnya nanti yang transfer niki. Nggih, pantar repot yang ngambek pipis. Nggih, dados. Yang penting kan pasti nih ke nggih. Nggih, pasti nggih, pasti. Nggih. Lah pasti lali mah Ibu. Yang ala jadi kan transfer ilmu. Oh, enten. Ini. Yang bisa enggak? Niki. Nggih. Balik jadi balik. Oh, makin balik kan dah? Nggih, balik. Oh, nggih. Sukses jero. Balik dulu ya Bang Mai. Oh, enten. Bersihkan. Kadang supo oren mulih ya. Ujang mulai nyem-nyeman Ibu. Mulai Mendi. Wayah hari tundunannya. Gek ngabepes 100 gek. Angon gena jero. Iya, ngon sarana pengala masuk ilmu nih. Oh, enten nggih. Meranen maksud tuh ning ranang-meranan gek. Jero. Sampun kek. Oh, sampun ya. Nggih, sukses jero. Oke. Ini kek. Jani transfer tipis nggih. Oh, mangkin. Nggih. Oh, nggih. Takut yang bluk-bluk saya kenten ampun bluk-bluk dia. Oh, nggih pasti niki. Kudu niki nomor rekeningnya. Jero. Nomor rekening 04 kali 04 kali. 23 kali. Halo dia yang main nomor rekening. Niki mantan. Apal ngau ikeun, Bu. Halo kan. Sampun terkirim niki jero, ampun tinggalin. Oh nggih. Sampun nggih. 9 juta niki. Nggih. Makin tiyang pamit nuwun nggih. Nggih. Halo nggih. Halo nggih. Nggih. Hujan sedang bikin iki. Pak. Ini bis, elah di bisa bengayari, tuh berbisa pemakan bener.
Mimi. Kayak berondong terkesima Jawa. Orang merana saya nih kono Pak Guru. Wah, ada satusan gratis nih. Kalau perlu ya nih. Ye, pamekel akar hijau. Niki yang nata kampung 87 nih kan man BLT nih. Oh, kenten, gini, terus. Nggih. Nih, sing tawangan si pes dunia. Ini. Kayak pamekel masih jatuh cinta Jawa kini. Si satusan tuh nado akal tutup depan. Pak. Nih, uling berondong, Pak Mekel, Pak Tani. Ini kayak bapak duun nih masih. Demen ninggalin awaki, kejadian awaki. Si satusan tuh nona itu kan alin kok jadi. Halo bang, jangan saya berarti. Anak oke mah kita kayak oke nyuan, bang kunan oke nih. Oke di energi sih ya. Nggih. Wak. Ingat apa sih dulu? Cewek bejuling tuh, cewek kelepon itu. Bisipis. Bis satu sih. Oke bang, ini oke bang. Aduh, nih pocong lah pakai ilmu gitu. Oh, apa pemeletan? Duh, kejang nguburin. Nih, ditutupin awak ini. Nih, Pak, nih jelak bener. Apa kau beli yang bisa jadi ini? Apa beli ane? Bapak apa kena kau beli? Lamber ya cepatnya. Rumah bapak dengan menjual kamera. Tahu? Ada laki nih. Nah, bapak dengan. Sing lamber gede itu.